ki ho lajang pai ECHR secretary pu ha hi na man jong tir khom nom ne kha ineu jong na ma phat piu te ki pau me tu ni kum sang ni le som ni le li pakai pin hong nai to ki lon nen KNT ku ki nam pi tau na executive board ho in lajang pai ho in muna tau kom na le advent Christmas nei ding ti a hin propose to ke lon nen la yang phai ho bung mi te le committee ho ki pa ten ka sang owen kum lung ke le halung ke ya e ho inam pum pi ding wa an ngola mi thile na tui kuma inam pum pi a ding wa taw na na ne u hi amen ho bung committee ho le lang phai ho bung en pa pi be se jeng tu ni ko a hi hitawanga pathina dinga panla inam ma dinga panla ho hi i ho bung wa i hu inu wa advent Christmas ang mandi wa hi le e hon jong i bol thei chanu vin ingai lu naw bit sa hiu tin tu hi jong le ama ho hi an kong khat sin pi hiu te ti committee in ki pha sa na kan to ke lonen tu ni in an kong ka sim pi win tu hi jong le tu ta ni ne pi je win KNT executive board chunga ki pa thu ki pungin chu teng le mai lama jong ko hi jong le KNT isu pi ho win itiam khatna i ho bung i ho inam khatna tao khom na alo le program za za ahung ni kha di wa hai le a hi thei chana pakai ingai lu zalwa ngai lu na nei ta I welcome wa ne sa thei thei don sa thei thei la jang phai ten abol banga hi ki bol divin pakai minin team na kahin ne so ten le KNT advisory board ho zo se executive member ho zo se pathian in nama pui jing hen lang so tel ama ho ke huloven KNT taw na chasing ho zo se yong pathian in nama pui hen nam ule igamu ama ho zalen tam ta hen amen ki pau me Julai tam pi mo tina hin ni kam pin zo angai no mina dei janin ye chen tu ni ho na ve tam ka ho ko so chui kan sa da no kinin
Kristo anong zuina lampia Krista zaulo Kriste katamu nitin zonse nadimin popse kilose nain tanam mualam kung sun adam mo insuntin adam mo imatin adam mo Nam